Reka twongere tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza inshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, turabasuje twizere ko mumeze neza cyane. Tubahaye ikaze mu kwezi kwa gatatu, turi ku itariki ebyiri. Uyu munsi ni umunsi wo ku cyumweru, rero ni itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatatu 2025. Ubwo rero twizere ko mumeze neza cyane. Tubahaye ikaze mu makuru y'imikino aba agezweho nk'ibisanzwe hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Murabizi ko tugenda tubagezaho amakuru abakomeje kugenda avugwa hano muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda yitwa Rwanda Premier League. Igeze mu buryohe bwayo kabisa, tugeze ku munsi wayo wa 19, bivuze ngo dusigaranye iminsi 11 gusa kugira ngo shampiyona tuyifunike kabisa, tuyisoze. Murumva ko rero turi kugenda tugana ku musozo cyangwa se dusatira umusozo wayo muri rusange. Ni shampiyona 2024-2025. Tuganira rero ku makuru agiye atandukanye avugwa mu ikipe ya APR Football Club, niyo duha umwanya cyane, nubwo nandi ma ikipe tuyanyuramo, ariko cyane cyane ikipe ya APR tugenda tuyiha umwanya uhagije kwa ngo tugende turebera hamwe byinshi babikomeje kugenda bivugwamo muri rusange, ngo murabona amafoto n'amashusho ko ari APR tugiye kuba tuganiraho neza 5-kuri-5. So turaganira ku kirero shampiyona yarakomezaga, imikino yabaga ku munsi wo kuwa gatanu, kuwa gatandatu nayo yarabaga, n'uyu munsi ku cyumweru. Rero uyu munsi tuvuganiraho rwose raza kwa rwambikanye, hari imikino ibiri ikomeye cyane ku isaha y'isa 9 zuzuye ndetse no ku isaha y'isa 12:30. Ni imikino kandi igomba gusobanura, ikomeza kugenda isobanura se ninde uzegukana iki gikombe cya shampiyona. Ubwo rero ku isaha y'isa 9 muti bimeze bite rero? Ikipe ya Rayon Sport baraza kuba bakira ikipe ya Gasogi United, mu gihe ku isaha y'isa 12:30 umukino wa Rayon Sport urangiye, APR baramanuka mu kibuga, baraza kuba bakiriwe n'ikipe ya Police Football Club. Ni derby y'umutekano rero, umva ko ibintu bishyushye. Ubwo rero tugiye kubana namwe tugana ku ikipe ya APR, team news, breaking news ndetse n'andi ma update agezweho, abakinnyi bahari bameze neza cyane. Tugiye kubanza ariko tubahereze 11 bagomba kubanzamo muri rusange, niba ikipe ya APR Football Club yifuza kubona intsinzi uyu munsi kabisa. Umutoza Darikonovic ese yakifashisha abahe bakinnyi 11 bagomba kuba bahagaze neza mu myanya yabo, yaba mu nyizamu, ba defenseri, abakinnyi bakina mu kibuga hagati, ndetse n'abatatu b'imbere, yaba bo mu mpande ndetse na typical number 9 rutayizamu ugomba kuba akibanzamo. Ninde muri ba rutayizamu kugeza APR ifite? Yaba witwa Denis Omedi, nubwo kugeza ubu afite kariti zo gukina nka rutayizamu cyangwa se akaba yakina nk'umuwinga. Hari Jibril Watarama Madusi ndetse na Victor Ambawoma. Byose hamwe tugiye kubireba muri kino kiganiro. Tubasaba ko muza kwana natwe kabisa mukumva uko ibintu byose byifashe. Turagushimiye wowe wamaze gukora subscribe, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, uri w'ingenzi. Nawe utarakora subscribe, nyamuneka dukandire subscribe, ibintu birushaho kugenda neza cyane muri rusange. So ubwo rero ikipe ya APR Football Club, abakunzi bayo mwegere hino tuyiganireho. Maze iminsi ikora imyitozo nyuma yaho mu gikombe cy'amahoro mu cyumweru gishize, ngira ngo ni muri iki cyumweru ku munsi wo kuwa 4. Ni ku munsi wo kuwa 4 bakinaga n'ikipe ya Gasogi United, bakayitsinda igitego kimwe ku busa, cyabonetse ku munota wa 2 gitsinzwe na Niyibizi Ramadan. APR rero yahise ikomerezaho n'ubundi yitegura uyu mukino wa shampiyona ukomeye cyane bafitanye n'ikipe ya Police Football Club. Ubwo rero niho tugiye kuganiraho, tukareba muri rusange abakinnyi bari muri ihe mudu, bahagaze gute, biteguye gute umukino, umutoza aratangaza iki muri rusange, ese amakuru ari muri polisi yo nayahe, nayo turaza kubanyuriramo gakeya turebe uko byifashe muri rusange. So ubwo rero muze tubane twihuse. Reka munyemerere dutangire muri 11 onze kibuje, babandi bari sinzi uko nabivuga, nyine bagomba gushaka intsinzi uko byagenda kose
bamwe baba baryana mu minota 45 y'igice cya mbere ndetse no mu minota 45 ya deuxième mi-temps bakaba baryana kubi, bahatana kugiza umukino urangiye begukanye amanota 3. So mutubwire prediction zanyu rero mbere yuko tubagezaho aba 11, urumva hajyamo bande, habanzamo bande mwizamu hagati ya Paveri Nzira ndetse na Ishimwe Pierre Mario, urumva ari uraza kubanzamo uyu munsi. Hanyuma rero ibitego ni bingahe APR iri butsinde, nimba wemeza ko iri butsinde atsinda ibitego bingahe, hanyuma ese hagati yayo na Polisi ni igomba kwegukana amanota 3 uyu munsi, ese ziranganya, nabyo urabitubwira muri rusange. Hanyuma rero mwizamu bwo 11 ba Darikonovic, dukurikije uko situation zimaze iminsi zifashe ku mukino APR yakinye na Mukura Huye bagakurikizaho Gasogi, wabyanariza kuko umutoza n'undi yo mikino agenda y'ikino ubona ko asa nk'uri murashakisha abakinyi yajya akinisha. Ubwo rero twe tugiye kwifashisha iyo mikino iheruka ibiri dupange 11, ariko nanone ntabwo turaza kujya kure yabo n'undi umutoza ari bubanzemo uyu munsi ku isaha 12:30. Mwizamu haraza kubanzamo uwitwa Ishimwe Pierre Mario, ndaza kuguha impamvu Pierre Mario agomba kuza kubanzamo uyu munsi. Hanyuma babiri ubwo mwizamu ni Ishimwe Pierre Mario, abakinyi 4 mu mutima wa defense, mu bwugarizi cyangwa se aba defenseur 4. Kuri kabiri agomba kuba hariho agomba kuba hacu witwa Byiringiro Gilbert aka Kajeje. Mugiye kuri gatatu cyangwa se left back araza kuba ahabaye kapiteni niyo mugabo Claude. Mu mutima wa defense cyangwa se mutima w'ubwugarizi araza kuba ahafite Ariyo Suwane ndetse na Nigena Clement. Batatu bo mu kibuga hagati araza kuba umutoza akinisha kuri nimero 6 Seidu Yusuf Dauda, hanyuma akoreshe ku 8 Ruboneka Jean Bosco, hanyuma ayongere akoreshe witwa Muhammadu Raminiba ku nimero 10. Urumva? Hanyuma batatu b'imbere, uruhande rumwe ruraza kuba rucaho Denis Omedi, urundi ruceho Hakimu Kiwanuka yatakishe Djibril Sheikh Ouattara. Nabo ngabo muri rusange. Mwizamu Ishimwe Pierre Mario, kabiri Byiringiro Gilbert, gatatu niyo mugabo Claude, kane na gatanu Ariyo Suwane ndetse na Nigena Clement, gatandatu Seidu Yusuf Dauda, 8 Ruboneka Jean Bosco, 10 Muhammadu Raminiba ndetse uruhande rumwe Denis Omedi, urundi Hakimu Kiwanuka batakisha Djibril Sheikh Ouattara. So ukuri izo mpinduka rero mwizamu Pierre Mario numwe mu bazamu imikino inga yamaze kubanzamo rwose yagaragaje ko ari umuzamu mwiza utarigize utaforume nyuma y'imikino myinshi kabisa yaramaze adakoreshwa mwizamu, ariko akagaruka n'ubundi akerekana ko ari umuzamu mwiza, nimero ya mbere udakora amakosa, uhagarara neza mwizamu. Hari n'amakuru avuga yuko ikipe ya APR yaba yarakiriye ubusabe buturutse mu bashinzwe kureberera ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, basaba ko uyu mwana batangira kumuha imikino myinshi kugira ngo amenyere, kuko ntawamenya ashobora kuzaba ari we wifashishwa muri qualification z'igikombe cy'isi Amavubi. Iyi mikino izaba ikina harimo n'uw'ikipe y'igihugu ya Nigeria, kuko barareba bakavuga bati Intwari Fiacre nta kibanza mwizamu, bakavuga bati ntabwo nanone mu bandi bazamu bari muri imbere muri championnat turabona uri muri forume nziza ari Pierre n'ubundi Ishimwe Pierre Mario. Hanyuma ubwo hari n'undi muzamu ugitekerezwaho Kwizera Olivier Gishweka, nawe n'undi muzamu ushobora kuzahamagarwa, ariko priorite ya mbere ni Pierre Mario. Bityo rero bagasaba ko yahabwa imikino myinshi kugira ngo n'ubundi bamutegurire ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Pierre rero
nta gihindutse araza kuba ari mu izamu ry'ikipe ya APR Football Club. Biraza kandi no gufasha umutoza kuza kugira abakinnyi batandatu b'abanyamahanga mu kibuga, urumva buzuye, kwako kimwe mu bintu APR ishaka gukomeza kubaka ni ukuba abanyamahanga mu kibuga hagati baba benshi kandi bagakomeza kumenyerana. Ubwo rero kugaruka kwa Aliou Msuwane umeze neza cyane, nta kibazo na kimwe afite, yigize kumara imikino nk'ingahe nk'itatu atabanzamo, ariko kuri ino nshuro ya umutoza wongeye kumugarura. Akaba afitemo Dawuda, akagiramo Muhammadu Lamine Ba, babaye batatu ndetse na batatu b'imbere, kavuga ati ni ibyo ngibyo. Hanyuma kugusimbura Niyibizi Ramadan na Muhammadu Lamine Ba, nanone wenda dushaka kubona impinduka, Ramadan akakibanzamo, wenda Lamine Ba akaza gusimbura witwa Nshimirimana Ismail Pichu nawe akaza gusimbura. Hanyuma tukaza kubona Mamadusi nawe asimbura, Hakimu Kiwanuka agasohokamo akinjiramo Mugisha Gilbert. Hanyuma ubwo ndumva ari ibyo ngibyo, ni izo mpinduka. Abandi bakinnyi bashobora kubona umwanya, Kwitonda Rebaka nawe ari umwe mu bakinnyi muri no minsi bari gusabirwa umwanya n'abafana, bavuga bati nawe nyamara mwamuha umwanya akagenda yigaragaza. Abakinnyi nka Engineer Tador Wanga. Ubwo ni ibyo ngibyo nyine. Ubwo umutoza strategy zose tekinike ari buze gukoresha uyu munsi, igikenewe ni amanota 3 ku isaha y'isa 12. Afite opponent adversaire arakomeye cyane, ikipe ya Polisi nayo imeze neza cyane muri iyi minsi. Ni ikipe yori hindagurika, ariko ntabwo yakemera gusuzugurwa n'ikipe ya APR. Nabizi ko abaraza ku kibuga baraza kureba umukino mwiza uryoshye urimo guhangana, ariko mwitegure no gufungana ku ma ekipe yombi. Kuri Polisi mwitega abasore barimo Ishimwe Christian, abasore barimo Byiringiro Rage, mwitege kandi Mugisha Didier uyu mwana wo mu Gasyata, mwitege kandi na Arani Katerega wabazonze n'ubundi mu mikino y'igikombe cy'intwari. Ubwo rero aba basore aya mazina ikipe ya APR igomba kuza kubumva. Defense ya Aliou Msuwane ndetse na Nigena Clement bafite akazi katoroshye uyu munsi. So ubwo rero ngira ngo ni ibyo ngibyo rero, ni ibyo twatugarutseho muri APR Football Club. Ngira ngo ku kijyanye n'umutoza mwumvise ko bavuga ko nta umutoza azajya, byibuze bagomba kutegereza bakaba bari kumwe nawe kugeza iyi shampiyona irangiye. Ibye bikazigwaho iyi shampiyona yararangiye. Ati naho ubundi kuba bamusimbuza ni ibintu bigoranye cyane aho imikino igeze. Ubwo rero nyine nuko gusa nanone icyo muba mushinja ni insinzi no gupanga n'aba bakinnyi, ibyo byose abikosoye ndabizi mwaba inshuti nawe. Ubwo rero nawe agire ukabigenza kabisa, insinzi ijye iboneka. Aya manota 3 numva muri buze APR aza gukina nyuma ya Rayon. Ubwo rero imbaraga zose iri bukinane ziraza guterwa na resultat ziraba zavuye mu mukino urababanziriza wa Rayon Sport na Gasogi, kandi ndumva ntabwo ndabona Gasogi iraza guhagarika Rayon iraza gutsinda uko byagenda kose. Ubwo rero APR Rayon yatsinda yanganya yatsindwa, ibisabwa ni ugutsinda imikino yayo ikazategereza ahandi uko bigenda. So ubwo rero ni ibyo ngibyo twatubivuze kuri iyi kipe ya APR Football Club. Nkuko nababwiye shampiyona yarakomezaga muri rusange, ama ekipe yahereye ku munsi wo kuwa gatanu. Ngira ngo ku munsi wo kuwa gatanu Vision yaratsindwaga rwose, ntabwo byayigendekeye neza ku munsi wo kuwa gatanu. Reka ndebe ngo yatsinzwe niyihe, kuko byari ibitego 2 bya Rutsiro kuri 1 cya Vision, biza kurangira gutyo. Hanyuma ikindi twareba ku yindi mikino yabaye ku munsi wo kuwa gatandatu, ku munsi w'ejo uko yarangiye.
ku munsi w'ejo kuwa gatandatu rero ikipe ya Mukura ikipe ya Mukura yatsindwaga ibitego 3-1 n'ikipe ya Marine. Ku munsi w'ejo rwose Mukura nayo yagaritse APR ariko gukomeza gutsinda andi mayikipe nyuma yakurikiwe n'amagaju arayigarika mu gikombe cy'amahoro, none itsinzwe muri shampiyona na Marine ibitego 3. Harimo ikibazo byanze bikunze. Amagaju yatsindwaga na Bugesera 1-0, ihuye rwose. Musanze yatsinzwe na AS do Kigali ibitego 2-1, mu gihe amashi yose kabisa kuri Kiyovu Sport Rucaca batsindaga ikipe ya Gorilla Football Club ibitego 3-1. Byatumye kugeza ubu nguru urutonde rwa shampiyona ruhagaze rute kugeza ubu ngubu. Nyuma ku munsi wa 19 ikipe ya Rayon ya mbere n'amanota 41, APR ni ya kabiri n'amanota 37, AS do Kigali ya gatatu n'amanota 33, Gorilla ni ya kane n'amanota 30, gatanu Polisi n'amanota 28, gatandatu Mukura n'amanota 27, karindwi Rutsiro n'amanota 26, umunani Gasogi United n'amanota 28, 9 Bugesera n'amanota 23, ikipe ya 10 Netenseri n'amanota 23 nayo, 11 ni Amagaju n'amanota 23, 12 ni Muhazi United n'amanota 22, Marine ni ya 13 n'amanota 22, Musanze ni ya 14 n'amanota 18. Musanze rwose wapi ntabwo yakabaye iraha. Kiyovu nayo nuko nguko ni yakabaye iraha nubwo yatsinzwe ariko nibyayibujije kuguma ku mwanya wa 15 n'amanota 15. Vision yatsindwaga na Rutsiro ni ya nyuma n'amanota 12. Nta gihindutse abayovu batagize icyo bizaba ibibazo kuri ikipe ya Kiyovu Sport. Barasaba rero gukora cyane kwa ngo bave mu murongo utukura. So nguko rero ku isaha 12 n'igice bakunze b'ikipe ya APR tuze kuhahurira tureba umukino uryoshye kabisa. Umuntu uraza kuba atari kuri Kigali Pele Stadium kuri iki cyumweru araza kuba yahombye. Iyi ni Sport Galaxy Rwanda, kanda subscribe, like, comment ndetse na share, ibintu bigiye bikomeza kugenda neza cyane. Ciao ciao, hasta la vista, may God bless you all.